Halo? Halo, da li pričam sa gospodinom Williamsom? Ko to govori? Nisam voljan dati svoje ime i adresu trenutno. Ko je ovo? Potrebno mi je mnogo novaca. Odmah. Ali, Imam potrebu za novce. ali ja nemam novaca za potrebe. Vi ćete mi dati novac za potrebe. Inače, Moj odgovor je ne. Ne. gospodine Williams. Ha 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 ha.